di nyinemu etwase eri aseda manyame Bible say onimnia eye na eno oye manemba bibia wo bia don hwere mu kame ho nyemfa yeyi enase ne nkamfo etuhua ema do merema Jesus fise ne awaye no de ebra adwen so mona nyame asemame ampara owo mona nyame asemame ampara owo binyanu me mona nyame asemame ampara owo mona nyame asemame ampara owo binyanu mona nyame asemame ampara omanko mona nyame asio ampara owo binyanu mona nyame asemame abofo ampara owo mona nyame asio ampara owo Minister to Benson mona nyame asemame ampara omanko mona nyame asio ampara Minister Nick mona nyame asemame ampara owo mona nyame asio ampara owo edada wood baby awobia mona nyame asemame ampara owo mona nyame asio enyumre mona nyame asemame ampara owo mona nyame asio ampara owo mese munyame na menana me ase ampara owo mona nyame asio se wushia Yesua ya dana simame au se wushia Yesua ya dana simame mese se wushia Yesua ya dana simame se wushia Yesua ya dana simame reach out se wushia Yesua ya dana simame se wushia Yesua ya dana simame minyani me se wushia Yesua ya dana simame se wushia Yesua ya dana simame se wushia Yesua ya dana simame se nyame ya doso se wushia Yesua ya dana simame shabra bema se wushia Yesua ya dana simame se wushia Yesua ya dana simame mina wasi Yesue waye bia mami mida wase mina wasi Yesue waye bia mami mida wase misi mida wasi Yesue abasera waye bia mami mida wasio mida wasi Yesue ina yesi yana wasi Yesue waye bia mayeno yada wasi Yesue waye bia mayen yada wasi Yesue waye bia mayen yada wasio yada wasi Yesue waye bia mami dawase Yesue waye bia mami o midawasi Yesue waye bia
Brother Dauda say, Adawasi Yeswe. Why be a man? Adawasi. Yeah. Adawasi Yeswe. Why be a man? Richard Simeona say, Adawasi Yeswe. Why be a man? Adawasi Yeswe. Why be a man? Adawasi Yeswe. Why be a man? Monkamfu Yehovah. Nani moon and crunchy war and a good one, Yamisha. SSA, I could to know Nayada Nasi, Nani moon and crunchy war and the Monkamfu Yehovah. Nani moon and crunchy war. SSA, I could to know. SSA kutuno na yada nasio nanimuna SSA kutuno na yada nasio nanimuna kwachiwo and the monkamfu Yehovah. Nanimuna kwaji wo baby I will be a SSA yakutuno na yeda nasio nanimuna kwaji wo SSA yakutuno na yeda nasio nanimuna kwaji wo SSA yakutuno na yeda nasio nanimuna kwajiwo make you ready down na ukwaji naba odi adume fiso abedumo okay ready down na ukwaji naba ye odi adume fiso abedumo mami sanfani bio make you ready down rejoice my soul na ukwaji naba odi adume fiso abedumo make you ready down na ukwaji naba odi adume fiso abedumo yenti sorry Dierusi mawuni so tunjo kafuwe rati make you ready down na unkwaji naba odi adume fiso abedum yenti sorry Dierusi mawuni so tunjo kafueradi make you ready down na wokwaji naba odi atum me fiso abetum manzan beina me make you ready down na wokwaji naba and the day odi atum me fiso abetum make you ready down na wonkwati naba odi adume fiso odi abetungo yenti sorry Dierusi mawuni so tonjo kafuwe rati make you ready down
na won't catch in but I do me free so I bet to move. Oh yeah, yes, when I go pound the back, Chrono, it in the Jesus Christo. Yeah, yes, when I go pound the back, Chrono, your friend, yes, Christo. Me say, oh yeah, yes, when I go pound the back, Chrono, your friend, yes, Christo. Yeah, yes, when I go pound the back, Chrono, it in the yes, Christ. This song is from my heart. You are amazing. You are a good, good God. This life is yours. This song is from my heart. You are amazing. You are a good, good God. This life is yours. Oh yeah, yes. Hey, when I go on the back, Jesus Christo. Ah, yeah, yes. When I go on the back, Jesus Christ. Ah, yeah, yes. When I go on the back, yeah, friend, yeah.